Bagusira serikali nigo bono bamuchira omuraibu ekiama gia DCP Rigathi Gachagua asekeri bagoteba ng'a nase kiakomochia omuraibu ense kobwatekana nenkwana yaye iyo abwatogete rituko rigoro busobotuko bogokera rero yokwangoya na kobeka emerobero ya ankio yense bagokwana rituko riarera somo iga bogochangira chikwaya ime yesukuru ya Nyambaria ase bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigabara yabo bamuchira ensemeria yokwambiriria serikali asobotatu ari agenda yokobakonya abananchi. Murikito Steven Nyariki na Mange. Nasomo yega bugosira chikwaya se county ya Nyamira oyura wa no mutene w'abasubati Nyamira omoske rusha mumanyi azaba wekiranwa na barai bagosira serikali ya Kenya. Wanakwaya wetu mmewapatia shilingi milioni 1. Aiga omoteni wabari abange ase bunge ya Senate omoseneta Aaron Cheruiyot mona ase kirenga kiria kiomoske William Ruto abwatogeta bugoro yokwanira igoro ya Vision 2060. Nyinyi mnajua katika taifa la Kenya kwa sasa kuna mjadala, kuna watu wanamfanyia rais kesi kubwa sana, kuna watu wanatukana rais, kuna watu wanaambia rais Ruto must go, kuna wenye wanamuita Kasongo, na kwa sababu makosa yake ati ni kwa sababu lazima tuwe sawa. Asensema yo mubungo West Mugrango moske Steven Mogaka nigekerekia mochiri Rigathi Gachagua omontoria litukolitangania atachete gusiga nekera buna ntuto agetikuraagaria agatobagerana tubatishe agaria akanga ntoe kuchipara ntoe kuchistima ntoe kumache ere sababu ngwakero mheshimiwa na mama county asogo togoria amaiso kurigereria samari ya Kenya ale tosombera abantu baitu nabarabu ya mali ya Kenya omokonyi bomora ibwense moske Faruk Kibeb yekerekia tebirenganere biya batige atia chingwana chiabaria bakobekana gosegeta kabira iga Kenya. Hatutaki yule mtu mkabila alifukuzwa bunge atembee akisurura. Tumemwachia kazi moja tu, aishi huko kwa Nyororo. Unasikia? Aishi wapi? Kwa Nyororo. Mimi nasikia watu wanasema wa Munyoro, hakuna kitu kama wa Munyoro, anaitwa kwa Nyororo. Ashindwe ama asishindwe. Gati ya barayi baikira no moyego yunige kerekyo batebirenganere biya gusi esokie na gosira omuraibu enso moske William Ruto ngaina na tobe komo gusi asegurugura incheta jerusha na abande twangire yotokobe komo gusi asembure gotwa togosimeke bintu byama mondo kyo mubulate domo koboko yambo na tuta ya William Ruto abana Claro, reuniendo Arambe. Motereruto tuta. Arambe. Iye nenkwana yomorikyo botambe hase wizara yoborendi bwaime moske Raymond Omoro. Mheshimiwa Momanyi, ni vizuri hapa Nyamira hatujakuwa na tatizo la criminal gangs ama vijana ama watu wauni ambao wanahatarisha maisha ya wakaaji wa Nyamira County. Na ni mfano mzuri, ningependa county zingine ama sehemu zingine za taifa ziige. Steven Nyariki Mbonde, Nsoko TV, Nyambaria, Kitutu Masaba, county